มิกุมอลีนันนิ่งจุกทั้งเม็ดอวอร์สังมีแล้วก็เชมซอกงสักขายกชันกับจอนทิวิมารำดีนาวิมิงลีนิ่งกชีก็ละมาสดขมิวิอาดัมสิงกากิดะขเลยหิววางนามิงลีนาวิโซขมีก็ละนันจังขมีอาดัมบุงงสังสักมีควายปอดเลยอารีทุมุยเซอร์วิสีก็ละอาดัมฮีนันราจังมีดานันจิงรีนพกแล้วก็จิงรีนกุบจังสักมีโลฮิลิราจังขายนาชนาอินักเชนาวกาซุงเดก็ต้องเงยฮิลิไพการมาได้สังก็คุยอาดัมบุงหลังสังสักมีโลก็ละอีทุงมืออาดัมก็ละบอมก็เลยอุกลุงไซโก้รุฮีนับบังลิหอสังเดเสียสัตเลยนั่นจังขมีอาดัมบุงสังสักมีโลจิงรีนพกแล้วก็จิงรีนกุบจังสักมีโลเดอีทุมลิงกันเอามีดะขเลยอีทุมมือกษาขว่าจิชูคริสต์นวิมิงสิงดาเสียกสันเนนวิมิงจินคีเดคำเต็งซาจิงรโนเอเมนเสียสามีใครจะมังนิงเสรีอีทุมน่ะอังโรก็คุยตั้มคุยสิรำวีเชอร์แมนมุจายังสิงระเลงอันน่ะ welcome speech เขาคิดมีเรื่องริงกับพังไงยาอาดัมสัมพังสักวิชิตแต่ Teinem ลีรุปใน2023 Shanvai Chonvai Nite อาริงไงยาฮบมีขวายอิทุมวยขยาชิกไปวูเจนอรินอังกังอับมฮลีราจังไฮเรอันชิฟเคสาดังยาวีอิทุมวยงชันวี Shanvai Chonvai Nite ฮบมีเรฮิกเตยมันยิงมันนี่ตังคูนากลงประธานสักษาสตีฟานอังกังวีนาองลาวุนเอก็ละอานะดร.เนลสันวีอันเอาเมียระเลโอลันวุชุมลิวากเลยเนอันลันวีอาวุวุลเตเนียมบับไม่จวนยาวดร.เนลสันวีเปรย์วูก็จุงกันเทย์ดักเลยเนเอาวีอารีฮาวุกษาเนเจนอาเทียสารำนังษาเดราจังมีดักเลยจีวังนิ่งชิกจุงกันมีดักเลยก็ละเอาวีฮิลเวลคอมพานีฮิลีอุครูลีอิรามนาวคณีอินฟาลีกทุมเดเอาไว้ employees ซาเดอีรัมนัก contract ต้องคุยแล้วก็เดซาดักเลยสัมบังแล้วก็ริงพาลักเกยเงินซีลักเกยอาตมเนี่ยตังคุลีอีนักเทยเลยชินเอาขนุยทอดเป็นเงินใจเลยเงินลังซาร์ไม่ทุยกเจถ้าเดบิซีซาจริงกเจเอาไว้อดมังอาฮีฮังไว้มาเลยมีอาคันเนี่ยอดน่ะท่านทุยไงเนี่ยอะไรอาว่าเอาไว้นิ่งจังนี่มันจัดละอดไว้นิ่งจังcompany วีนิ่งจังสงสารเลยสู้เลยก็จะตักเลยเนี่ยเงินลังซาร์ไม่ทุยก็อาตมเลยฮิตาเดอTeinemนักโหจิตรันริงพลักอินราจังขมีวังนิ่งชิลักไอ้ก็จิซาเดปังอากชิปังไอ้นักเพมิลักษณ์เนี่ยรำนาวบิงเฮียอารุยราจังเลยก็ปุ่งที่ชัดมาขายเลยอุคุลีมีติ้งเลยตักเลยเนี่ยขณะทั้งที่ US ว้าวกิจเนี่ยฮี US President สักษา Bill Clinton เว้ยเปรย์ Hillary Clinton นะโอ้ก็ที่อาบังมันได้ด้วยนี่ชินเอามากูกับบังคุยเลยอาลักจังเนี่ยเล็กขนาดทั้งว่าแล้วก็ US เลยว่าสัมพังเอากิจเนี่ยฮีตังครูนี่ยังจะก็ใครขังใครอักอาชมาวิสปีชเลยแต่อีรำนาวน์พับตาสัมพังเลยริงไพ่อีรำนี่ละอันนั้น concern เลยลักไอ้นั่นมันจุกมีเด้อจนทั้งอีรำวิวังไอ้น่ะ CM เลยว่าสัมพังเลยก็Teinem เด้อว่าฮังโชเลยก็ CM นั่นเลยริงพัลักไอ้น่ะ appreciate สัตว์ลักไอ้น่ะเอาไว้ proposal อักมันจุกมีเด้อเลยก็จีเป้าชาเลยก็ริงพัลักไอ้อีรำนาวปิงอาจจะที่รัฐจังตะเลยอาทั้งละเมนเชนไซเร่ขนุยทอดปิงคราทอดปิงกระเทียมเทมกระจุ่มขนาดรัฐทำจิตตะเลยฮีอาขมาละคอนแทรคเตอร์จานสุงนะรักกุบสังมีเร่ขณะทั้งละมินิสเตอร์ honorable minister เนียมจากกิบเจนนะอีรำใน international women's day อันนั้น chief guest สามีกิตะเลยเนี่ยกระทานกระจุ่มขนาดรัฐมาตุยสังกิตะเลยฮีอีรำมวยวังเนี่ยขังเจฮีตระการสัลลักกูนิ่งสังลักไก่นะงานาคุยละก็ขนุยทอดปิงมาได้ลักไก่นะขณะทอดปิงอิทุมรำหิงขังเจสัมปังเลยก็อิทุมมีรินฮิละหักสังเรกิสังคุยรักไฟซาเซกจีฮีหังไงอาจุงยาสากิตะเลยลีต่างไงนราจังตะเลยชันไว้จนไว้ลีparticipate สารเดขณะทอดยารอนงลาปิงนะงยาตั้มตะไทยเลยก็
prepare sa laga achu hita the program sam phangang sak wang na lining shi na thum lining shi ramui culture eu culture hi na thum nei da the Shanvai Chonvai na ithum di ngohon ji thei laga sa ji thei laga ithum wing shani atam ga jidang naw zawai na ningli mam lai nga sak la lai khang sakhi na thum we atam yang ji ka laga sak mi wang nei ithum wing shani na ithum identity nga sare ithum wing shani lai da lai la khai na tang da ki pa yur khang dai na ithum le manai shan bai mane ga ji hi masun tui lak ke jena khni thot bing na thum na sami wa mi dak lai sai ko ro ning shi lak khai re kala tang we ga tha naw bing na la masun nga ya ngohot laga naw ngara bing li yaron ngala bing li ko tom mi laga hida da mapung ka pha program singka khang sak wang na thum ni ning shi ga chung ka mi da le atam da malai thuki da hena nga samau re arui nga yawi razang dak lai sai ko chief guest na than laga kala matai lak kaina ram miu mia ka sa da chan chu khi mega north is 2023 title sam ka phang achon thang da sim khurna phazat aka ho da jeli pastor aung ithum wang ro mai re achu lei da da ram wi sanwai chonwai nai li rang rum mi dak lei wang ring ka paning ka shi chung ka pong sok da lei miss kata title khui dak lei hi wa zakmai mang maning la ang yung wa uklung kho uklung wi khamatha je zakmai khamatha je li kap ka sok chi tran ka tong ma gun ji li pai ga hai nei azak khamatha mang na maning nei kha uklung na ang yung nei da acha na title hi ko khui hi quality ka chung ka manat ka hai nei ngorum la ka hai nei shinawa khoi ma gun ji matik cha la kai ma gun bing ka chung ka ngorum na ka title isam ka phang nei ram le li hi thara sok khang sakhi ring pha lak kai virali ning shi lak nei khni thot ping na thom tam khui shi khui da reisang da khle kala phai kar khui da khle hi shi khui tam khui laga ot mga sai ko ru hak sang reisang ka vai sa lak lo ji hi naung ra ping li lat lui shi da ka po sa da le ning shi lak hai re wi sam ka phang tui hi he na khang jang sau ke Chiwui chairman lila ningshila kaire ara itumna chief guest arui cultural night with chief guest Mrs. Janarin Angkang, founder and chief marketing officer Hill Watley presentation katyo khamingai tele jena metam na khayak shin stage wak kami khawai podale Panglan hi isi chairman ling rani khawai isi presentation ni khareli Teinem village authority wina leira kakhniali Teinem sunaulong jiling asoda Shanvai Chonvai volume 1 hila misang dole kaktumali Teinem kaharlong Khamatiali Teinem VK SHG
China Ariva Itumna Atsung Yawi special case Miss Jantui Kayi Sunsealed Meka Miss Northeast 2023 Lila Ram now with Legacy Banglan Sada States Li presentation Gdio Kamingaitli China Kayakashina States Lika Kamiran Hila Ishi Ramwi Kile di Cham Nisidauke Kareli Village Authority Kakhaniali Teinem Shunaulong Kakatumali Teinem Kaharlong Kanauli Teinem VTVK SHC Kika Manimne Katada Kahwa Tamjitranli Matan to Tubaina Kajijawi what Kasakakali Salala, not I Punda, Rimpalag and Razan Kamichu Vang Ram Nauna Gala Federation Tada Katioka Yimi Kangaine. Jenang Soda Ishi Miss Jenarin Angangli, we staff Kani Soratli. Chakmaika Chitemiauke, Anina, Anikle Pomjina Kangning Camilo, Mr. Mayangamina, Miss Warjan P. Yarina Pangpang line of Piamise. Presentation we atom jivang sere. Itumna azeng zin special guest we speech mang announce arong laga. Special appearance lagang nang mose Miss Sochirin W Shimrele Yerina welcome sase. Apang pese.
Phanit Khavai Mang ooh 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 Quy Mare Dang Ning Khang Ga Hai Pa Ku Hiwi Nga Shan De Sho Ga Hai Ning Wi Chir Fu Hiwi Tu 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 Pan Ga Zang Ma Sing Wi Ning Pun Mang Ko Thank you. So churin wa pampalang phimo se yerui rock shot thalagena sami gai jiwang ning se re lamang lima tangai se je re dance lak heng lak se de jang yerui na request card juda Mr. Matan YS kala Mr. Risem YS anili stage to welcome sa se yerui na pangphe se Music? Này này, hỏi cả. Để có này. Music? We hope to see you again soon.
ning shila kaire YS Mathan and YS Risem anili ning shisa da itumna kala sigaw gida lummay kwai apang akshida ka pelushit se yare ning shere matang zatali kwai sa se. It gives me an immense joy to welcome Miss Chandri Kayi Sensil Mekha Miss Northeast 2023. Congratulations for adding another dimension to your achievements. You totally deserve it, and it's time to give you a standing ovation. Yari saigoro nang ningada abang pemi say awi achievement wivang. I now give time to Miss Chandri on the stage for her speech. I also want to add few of her achievements. That is 19 Sensil Mekha Miss Northeast 2023, Mekha Miss Manipur 2023, Mekha Miss Talented subtitle, Rexona All Day Freshness Beauty subtitle, winner of K-pop Contest India 2020, national level in singing category. K-pop Contest India Regional Round, winner in the year 2018 and 19 in 10th category, Miss Northeast India 2019, runner-up, most glamorous look subtitle. Yari saigoro na wivang banglaki na bang gapemi se. Okay, yari saigoro na kachichawi bam kuimi se. Ara Chandri Kayili Adam Midale. Good evening. Teinem Luira Phanit Chonvai Nite Razangkai Natum Saikorili Ninkishi Salam Midlay. Achis make sure in a Tuigui he Iwi journey with Maram Tioka Hang Mingaye. Mahabograng Laga, I would like to ask one question. Can a dazzling crown lead to a successful career? In a hita shongfu kazatili beauty pageants, Truno industry, entertainment industry, singing, dancing, entertainment, comedy, sa hita hili zadlaga itum na career shempaila kichi hakla kai question akane tan bigitong na paning lere question sa shon de lere ina ongra being killer dance nga ina the competition kita gazat lag sa competition gazat kita hi ta tum hobby mang sa laga hi na tamai da washung mai da atum career champai lag chi hi question kuchung khara sare chu matangli ina iwi experience aina no tumli share sa laga ti kityaw ka hangmi ngai e. First of all, itum na in our beauty pageant kawahi, it is not just about looks azagmang khyang maning mane itum na khyang hi personality awa lungli ki message mingai khle nglano ba na khra hi ki purpose na khra khle chi hyang e awili confidence malay khle awili ki purpose lekle chi kitha hi different list of qualities yang laga itumli select sa hui chine beauty pageant hiliang China competition ka sa hi saklak e pai od maning mane ta hangai e itum na higda beauty pageant kita zat laga yui ga khuyai na opportunities ka chung ka sam phangai da hangai yui kleu da itum hi achu Sansig Mega Miss Northeast khu mathangli Minister of Tourism Assam we Karbi Anglong da pam khle hili ashina fund sa da itum tours da yang to promote tourism, to promote culture itum tours da for 2 weeks chatam chili tam ga khui phapta ka khui ka chung ka sam phangai da hira the opportunities khara ka chung khili na thum da ningsang lak aina otsa laga na thum da ningsang lak aina khwa ka chiwli ochi ningsang lak aina sakha na thum likhama hai kala chungmei da successful sa ot ka chung khara re da hang mingai e itum na Karbi Anglong tour khwadam chili itum apam kuchung khwaye national park tha vaye apam khani tha vaye we visited waterfalls different exotic places kuchung khwaye laga in a significance laga na thega khuiji one of the places itum na visit kasaji RA Handloom Production Center da apam khwaye china Karbi Anglong we apamli atum we traditional attire he preserves ha khwai prena khana nglano prena bingli khokasa hui laga atum yada atum ethnic
Chonvai being he producer khawang chu apam shem actually visit sa dai tum kata da shem glei ju stair process system ji tam khuye laga chili le shimei tui ji thun thai gu khui ji pray now ba ari hi hagupok founder of this RA Handloom Production Center hui naunglawu national zingkum thruk nauna saidli ala ashawuna tam mi khai tam ta mi khai ngla na gutong khali ngso da naunglawu ba chila killer Shanvai Athumui traditional attire ji and the killer weave sama laga pam sai water jiang hui laga. It was so inspiring and it tells us kya ka importance sakle ithumui ramwi ithumui community we traditional costumes traditional attire binghi preserves sa laga kathada oguthui in the rest of the world kathada spread sa shi kathada jithai wasi gi ji important sa nai da khuye the jithada ithumna hidada Luira Phanit hi celebrate sa laga Shanvai Chonvai night tak sa hi ithumna celebrate ka sa hi saran lakhai akhane laga ka sa hi ring phala kai da khuye in our hidada khaning le hili as a beauty queen. My purpose tonight is to influence, to motivate and encourage each one of you. Datum national nglavu mirna bing tong hale hili iwi quality itumna beauty pageant likhang quality. One of the qualities is to be a communicator. Communicator jika tuihan kamutui ji mthala kai na butui laga nathum na national khangtei bing likat hada inspire sa paira nathum nathum likat hada inspire sa paira ka chiwi shongfu jili thum na exemplary youth akasata motivational speaker akasata chiwi advocate sa khaiwang that is one of the qualities we need to have. China ji chiwi muhudai na ina athu ari hilira laga hangkangai ba national kleg tong ko bing li hangai nathum dream like if you have a dream na nasa kangai it can be a simple hobby la sangai no na paint sangai no na acting sangai no na comedy na joke da hangthai la ka chiwi na kitita na qualities kleg tong chi the thum thala kai na chi cultivate sala every day kipa na li discourage sala chikta ji manganalo no we own no we sa kangai passion jili straight on head on follow lagana na chik sa tam jili mashoila no we wang vivan nang ran mi khai shongfu le sare da hangai beauty pageant laga hiwi industry hili natum kya ka opportunity samphang pai kle chila hangai as a beauty queen being a speaker it is one of my motive to set out a purpose hang se chika iwi purpose never eva national being I love children I have nephews I have so many nephews and nieces and I love spending time with them atumai nang reu khangai pamrung hai chunga sangai jaina nui leina eva rega chi atamli mission work la sada killa apam gate li walaga national being ai na charity work la sai national being ai na wangreu room me itum worship sang room me laga vivrau wi pauji hagmeida tameida spread sak bhai wang chui shongfu chili chung ka zatwai re ta chi thai hui laga ina hangai national being liwa na thum na khawa ga chili na thum ji vivrali mam lai lo na thum na ka sa ka tong ga chili vivrali phningung laga ali ning shilo laga awi mingli re mai khwai wang every step of the way ali phningung laga ali glorify salo ta ji hangai laga hi sa in the journey of where I am going national guchung khali hangai field yang career options here there are a variety of career options starting from for example since I am very keen on helping the society atumang social work sangai you can start your own NGO, you can start or be part of an NGO, non-profit organizations, yang social work sa ngai bing national lagujung zatlere or youth kachung zatlere natum na sa ngai chi natum na mikhang daily inspire sa ngai lagan mikhang daily nguchon ngai khangka ngai chiwi shongfuli zat ngai ka chikta wi otla sa pai natum na you can work as managers, you can work as consultants, you can work as a pageant director, you can work as a pageant coach, as a trainer. There are so natum na sagapay shong fuguchung kale kana na tagag sahi good guidance chikali sampang rakle chika rakliwa
ava wali if you cannot find the sources you have your phone na thumi phone ji khushok lo meaning ka ava wa phone ji khushok lo laga pha khui lo in a for example I we talent hi le ji thega ji pha khui laga hi ne I khi sa wa pai rekle ji ma thala kaina research laga ka tha da wa shum rekle ji pha khui shok lo tha da I talent le ji laga hada mashmanai paim ne itum hi talent shin laga ka tha da mirin sham khire clay gi hi ningli thuklak aina le laga chiwi mirin juwang it we have to work hard with determination and with resilience da hangai during the last few years yankrali Luira Phanit it's the most celebrated laga he hakmaida I have seen that different cities every city is Tangkhul community na Luira Phanit celebrates the prestigious salakay na manlak ay na hada ningsang lakay na kasahiyang lagaring panay hida da tay hakmaida sa genre gihi I feel that it's very close to my heart that we should promote our society, we should promote our community, our culture the hangay arihon itum na in a killer here the Sarah Shumkaili beauty pageant mang maningla I have competed in various different fields singing really la I competition kuchunga zangai for example I K-pop dan to national bin kuchunga thai le Blackpink BTS yang China Chiwui feel la I of course I love Korean music Korean dramas I'm a avid fan so ichik thai yang laga as ila sangai the ila competition zangai zang laga Chiwui kazang jai na khuyui sampang da I got lots of opportunities Korean embassy na invite sada ashui Korean National Daily along with different delegates from different countries ralaga with the senior Korean embassy they're partnered up with different companies like Samsung, LG the Chitumui senior officers ralaga Chiwui kahak eventually Chiwui winner akasa the represents the performer sami logic tawi opportunities la sampangay kala Korean trade investment promotion event ila performance halo laga ishili represents hamilo Chiwui opportunities ku chung kharaye tahida da nathumwi talents chili ning sanglak aina wa shumka I am sure that nathum ku tong each and every one of you nathum shongfu chili future leire da hangaye don't lose hope and keep working on yourself nathum believe in yourself and do not give up hope laga one more thing that I want to nathum national bilhang hangai hi Ishabuna ili Bible verse akahang kamihi itum na lumli share sangai hi uwang it is so inspiring and it helps and motivates me wherever I go yang China hi verse C it's from 1 Timothy chapter 4 verse 12 don't let anyone look down on you because you are young but set an example for the believers in speech in conduct in love in faith and in purity nana national akasai da nana ngunui nai da nana mathai wam nei nava national da nana kithaira da meeting na hangsala pai kha na thumchi Chiwui Tuigui thai jai na thumkhla da discourage masalo na thumkhla da shisanglo laga rally chi han laga nana kasa ka tong khili ningsanglak aina sawalo da hangai laga ashizi make sure hi tha Luira Phanit aya date 4 aina rashung laga achi thata day 6 pauli sawara khai laga ishi family na laishla kaina ili hada honor sa khami yang ishi right now ishi my father even though he's not there anymore ishi isha wamle sarala ishi shimli hada khung Teinem ram li khung atam li iramainam tiaw gai hilwa Teinem ram li ungka atam li leishi nai akhino awa lai saigli aisha wa chap charawa mai no alai saru amina dakli awan roi nai kaminu leishi nai jog thali hanga welcome sa nai lum nai thada humi ka aina thai honor sami ku ining shi nai apa chap charu ai phning ngwe ka mina
hangi le shinai ge jangai na kala awa mai nan juru awi khre philana li apuyong saru ramuri ga le shinai nu tar ka sawa poni jili chan ju gu thalo na gu khra milu mai na ji gu than jole mai saring pi mai ji aya le shinai thai worm sanai sami ku hi aya anili ne kala ning shinai thai shimuri ga bang nai gu awi ga na wa ang le le ji gu hi ai ning shinai ji atho ya dam bili hangi I know that sao ka poni hilin room sam mi ku hi route ra la ka nei ji ke ne ka bi route ra ji ga dam hili I know a shoi ma li phap da ko ku hi ai shi wu no vi route an rum thui ga ai shi wu no ji ha sa sang mi ku ai shi wa ai shi family ka and the grandchildren bang cha sa sang mi ku tho o mi din li ha ku ka pai ka la ring ka pi on ku chung ko sam bang ku nei ji ku ai thuk la phap da ko ga ning shi nai vi ra o mi sha tai me ru no ka la a thila tang la ratang naw gumi aponi nali thumda o mi din aponi li mahai me ru no ka la ayon na bi aponi li encourage changi e thumda no sa ko pi aponi ti sa serlo don't forget that nanu saji chili ning sang la sarade you can achieve anything. I know Sasha Bade, Tumdali Sasabjune. Aningra? Sasama Sasabjuno? Yes or no? Yes. So, alright. Thank you so much. Ning shit na rin daw inadam mikuang tumdaponi na mahaymegui nyasar no ning shit na ko. Thank you so much. Oh, Miss Sanjui na mong zao rang laga kasi da. Ramnaw na. Si question ba he han milak lo jao kita. Si compares to sawi. Kudong za kwilaga ing hanaw ke. What do you see yourself 5 years down the line? Kasi hili katiyaw ka da. Ignite ada spark line ka da throw sa milo da. Jingum pangawi tili na kali lay sara kay kita da lay saw rakle. In lahang si chika iva 5 years down the line hiva it's a very long many years 365 days in a year a long way to go the hangre so rather than looking 5 years from now in a sakangai in a zinkuma kli kya ka sa shap kli hi important sa mai mrakli tum na ta na plan saga as in ari zinku phangali ha ka sari sari chilaga akhlamung ta thre as discourage sa we jik thamik chung le yang China iva Zinko makali ina he achieve sari the kasaji chin important time so I'll be working on myself for the year kali ina kisari jichili work sare laga I believe that every year I will be multiplied with blessings in the grace of God the thangaye. Thank you so much, Chanchui. You look stunning tonight. Thank you. We will surely inculcate the inputs that you have given to our community and still remain humble as you are right now. And may God lift you up higher and higher, strength to strength, glory to glory. And beyond you could ever think or imagine, may God, take you places that you cannot even comprehend. Thank you. Alright, tumna matang tatalik vaisa se Jana la khang nang room se yari ka thak le la khang mangna sik le. Alright, thank you for the response. Le shipem valui Miss Le shipem valui in la khamata khang nang room lu should say tumna. The stage is yours, Le shipem valui. Hello. Mering pali kle. Alright Tangkhul ka ngang room se imirin ti. Sam phang la rang ga chi ring
ringa pachi sampang asakonali sampang kare tangwi aina imirini malay lagrang kachini Atha ji music para sa la sa shit nai ringa pachi sampang asakonali sampang kare tangwi aina imirindi malay lagrang kachimut naning kalu lenga sagana wininchu kalaetsak pingshina winner of Okri 2022 winner akalang asaye kala ayacham ringwi khot dalenli top 6 league zangang performers akane ge hila jitemi dale A smile is universal welcome. Hence,
With the biggest smile, we welcome once again to our respectable chief guest for tonight, Mrs. Zainorin Angkang, Founder and Chief Marketing Officer, Hildwell. Your exquisite talent, vigorous work, and your audacity is indeed remarkable, and as a community, we admire you. We totally admire you. Thank you so much for joining us tonight. And now the stage is yours. And we want to give time for your exciting inputs and meaningful speech. Mahayarel Teinem Hitran Niatum Hili Ring Palakatum Among Sagatum Hili Ili invites me Hilaring Panaye Kalalang with the hit of the platform Kamihili in the Ninjang make up to topic livelihood Wimaramli Kalalang with the Teinem Hiling So Ngai Shit Kangai Kajubang platform Kamihi Nishinaye Iwi Mirin Ring Kavawi Kerjantio Mahangaye Kajitio Maka Mahang Rangaga Achugumwi Kerjan or Achugumwi Ot Sadakle Ungdahi Teine Mina Ot Sangrun Runo da Ungdakang Saktarilla Mafaning Lagla Achagumla Ili Iwi social media li Yot Mataru Lengna message Takrane A John Nan Otadakle he Im Yang Inae Iramaina Lang should goodbye or Ilan no Entum who by Kiles Harklay Jadam Jilina Tagahama Samang Sage in some manga Kerjan Samaman the gum. One thing led to another. Jitamaman the gum. Itumi project Sajilla in a Yot Matala Tiomeka mentor sa Laga Hitai Talaga, the Yotna na Rikyo Sad Lake, Jedam Taran, Intelligent Tamkuplaga, Teology Tamkuplagum Kaine, Otsava Vai Machukai Lake, Jedam Taran, Taga Iwil Opum Hangle, Otsangela, Jedam Chile, Matam Tudub Anala, Taga John Kisasikle, South Say, Jedam Chile, the Otsava Man Naga. Staff Tiomeka, Ishi staff jumping, he shift some man, infally expand some man, the shift Kasadam Taran, Chalakaina. Teinem with staff la sampang kala project la tiomeka a jontang ili chief kasa samilo do rakhang dam chile thaga teinem lim chukusla da chiktha jile ungdang rum sar laga achu hi hili rakhang ning he ringphana plong yu wang kala achugum ituna teinem le collaborate sageji ngsot naw sageji he athai kham thing sar yu shik sang ne atam na sangnam khoi le ge lek je khara sai re khaina ada ringphala khai yu mirin wi journey tiomeka hangai ilina Zainorin Angkang Ishavalina Stephen Angkang, Ishavalina Arewan Angkang, the Iwijina Rakni, Zanglanautum, Itum hearing guy, Ringatum Jitaran, Ari Rila, Tainamli, Kichita family, Ringshilagan and Ring the Lataga, illegit the Ringasai, Ringshilagan and Ringaji, Arinam the Lina, Mamla Lakja, Migumo, the Ringshina Isla, Zat Maza. Zat Masang Tamang Mamnesla, Katangzim Yogi Shizat Family Tuji, that you ring Shijin and Ninglimum Lily evening it took Nazang Shonaway, and a Gadam Taran, Lyric Tamaman Naga, Ehe, Lyric Vanisang Line Tame, Shavuna Hang Hayale, Zeno, no like Tamninga Nahi, what they Mushok is say, they don't do motivation Salasabai, the Lyric Matalain Tamlaga, Tamaman, the Otpum Kamtazamang, the Otpum La Salaga, Delhi Lipam Sadam, Delhi Lig Bom Taran. Mirinji meaning Malay Luis Hajla, Kashakza, Jakamishaiba, Lagai Kashakzaling Nuelgana, Fassi San Aplongilla. The Jigta with Zang Laga Ishava, he oaked in a country raja Damchile, Ishavana, the canal with journeys had Sobum say, the illegal water and what bomb you could talk away. Kung Adam Taran Ishava living Palagan, Shabang Samil, Kachan, Sobum, Gashava, once at your way. Chiwui, you will ring Shiadam, you will Uklungakaya Dam, Jilinam Chuklaga. Yaw Tuya Dam Taran, Kala Kashakazak Shai Dam Taran, Itumi Kapung Kapahe, Kashakza, Mashai Kapam Lemne, her Samang Hanglaga, Hui Mangsang, Jana Mangsang, Jilla Iramwe Kashakza Kangayam, Jig by Nimne, Jina Ili inspires Hanaya Damuchida, Jena Taga Iram, Jagava Ukrumang Lila, even Manipur as a whole, even Northeast as a whole. Itumi Apam Hili Shai Pahaka, nature's bare flavor, Shapala Kai Hena. Business Akasham Shokava, Ikladal is self employed Sashabli, Kalamila employed Sashabli, Giji come to Gatam Taran. He liked them Jang here. I'm always hungry to learn. Tam Naishon Gizilla, Jitam like Tam Jang, Dam Jili,
chocolate ki shem la pai sapon ki shem la pai candle ki shem la pai even phiop ki shem la pai skill hi training kani thum as a part of experiential learning tra kha ba khwe sa da first kung adam jitharan chocolate ki shem hi hoboge first ikla da I self employed sa khwe in a pening kung ji kitchen li shabu kitchen li kete na oina sem laga chocolate na ji sem khwil ka yor khu ring pa je jena mu chuk laga business scale up sa pai li jadam tharan ari ba ikhara sa khai kha jadam jale shi sa ji ne thagi ni business sang sai da kham chuga dam jili ini ni chana we run the resource har no dang ran khami tha ji ne jena ini ji business sang room laga jadam jili startup manipur da le sai startup manipur jili apply exatran klama highline one of the top business in manipur is sambang bamda loan tiomeka subsidy na loan sambang laga factory sem khu machinery lo ga isha upgrade sawe da ji hun khamam ne ju na laga social media in la newspaper in la PR in la coverage in talak the business ji haksak ngai haksang we the Chiwui level line of for profit ikla da we tong kwai or iwi staff ping de iwi employee ping de pesa mi kwai kjui vision nine za sai ka lockdown khra dam jile inikni I prekhni chatam ne shak zau da ini prekhni sa laga ini vision ni khila khle da inikni ini khala da reintrospect sa we khisala guru khala inikni ari lockdown rai rai irumi ki shak zawa farmers ping wa york vai la malay or even market li samhang ngai ping de la malay chatam tharan inikni personal vision ini na khisangai as a whole khisangai gi he muchuk laga farming revolution mo ngaina thaga tioma ka sa sai da farmers struggle collaborate salaga ram le khima mai ling bai ra ling bai bing ti thum la source sak bai le market kham thali samphang shop ka bai thum la provide sami kala kati khana training access sami ngai shop ka bai thum la training hi expertise kung ge access sami ga taga ngurum da collaboration in the spirit of collaboration how go say da in the middle of lockdown how ho dam chili pilot project sai successful how we chik da tam chang chili nasumna ifat tam shaikla ifat we UN we one of the agency implementing agency he Rome headquarter clean and ashina ili selecta huil ga issue governing council li nana ram li villagers khanik tum li otsa ga success story rasa haije itumi li share khra samilo dara hange jena I Rome li vai ji lockdown hobok dar corona hobok dar dam chili I Rome li malaga itum ram li villagers now being so laga kashai khamatha je itum indigenous people being we mathala ga na phari exam hai laga yam kui wa dakle kala hi nei thumi agriculture revolution ka khira shabra kajum ram ni im thala in explain wa sada kachung highlight wa sa khwe because governing council thalik wa ya country dong we head of the or representative grand guy prime minister president rang roksa laga he share gasa itum Tangkhul tribe I'm from Tangkhul tribe I'm an indigenous Tangkhul woman itum hekta agriculture sai hekta produce sai itum mili ring dakle 80% under poverty line ring laga okthuit le jumram tio mega share wasa laga mi chungnal interest show sapome the chita da zat mama man laga ung laga iwi personal chocolate business le raisang maman kala farmers ping ne khangso jile raisang maman da ketiwa wa kitchen ai na hobok laga Rersang Malaga international arena lila mai kya ji samphang ba mai ta chi tha man da zatwa man expansion sam man laga lockdown khambar adam chile US export ka sa opportunity samphang ai the US export ka sa opportunity samphang adam tharan buyers truck interest ka sa le da rang han ba ma wai the chin issue one of the highlight ng sabam issue success story le the chi tha man da itum la motivate sa khang ai so ji mu adam hung chang chile ifat we connection through ena United Nations Secretary General Saksa Kofi Annan one of the most influential person in the United Nations he ok tuena kantu laga anam kantu ranga young change makers ping hili invest salaga mentor salaga mi thada khni hina first cohort tada iwi legacy je ringwa vai kubong khuilo gji le sada maya laga na jili one of the change maker first cohort of Kofi Annan change maker jili ilila select sada I Geneva Switzerland de wa laga atum de mentoring sami atum na fund sa laga ungwa da ju opportunity samphang ai the business idea a haje na ili international arena le kala opportunities yakle khuiwa shabai in imagine masala grangsa United Nations being akwa being the country being a president prime minister being sobam laga iwi agriculture kharjan hanga da mapuning sa bam jila thanba mi bomai in the hang ngai baba itumi mikumo being he self sustain sak vai ji he na I mashali zang mi sare but how do we unlock it itum na ji sashap ka vai ka da hopo gusi ji he push ka sa motivation ka sa kala
collectively ka sa hi dargar sana ye Chiwui legacy mamangay na inala Teinem li chan khra lage kala lang mai da arwi ishina sadak li itu me gupung bam li yang lo shai gpa tra khale sai ka arriva shai gpa ji suida bogai ne Chiwui wang population explosion Chiwui wang na ina agriculturally sakta mbari haila exploitation after exploitation kasa dam tharan itu me agriculture hi itum khladai nan la mapha huirer ja dam ra haine kachi cha wi kitchen ni check sain lo alu la bai pyas la bai chanam la bai ijak la ta sustain masar shabrim de ayer win the loser de ayer win klom pham nei bam ning la origin ji gi jwen rat le har ka jik tha sang la ga jik tha li za de le itum ju knowledge le mangai re ta ga itum le agriculture awo in agriculture acha la kai na tam chi the ga sa regenerative agriculture har ma sang la tingna ga shui kala nature and a bon talaga ring hung room gajbahi unglu shitsla gajbahi iwi challenge babamai kala iwi mission babamai the ji sasha bai khawa itumi lifestyle itumi kring krak he sustain samai kharare kala pasalam thamai kharare kala langmai da itumi livelihood issues sila khanga mai aulo pai ji he success story wale bom khaine jita ga mai na Ari regenerative agriculture ji he Teinem hina model project sada khuirangai la ga da hitio me ka regenerative germany share rak sane tiu me ka chada share saman le ga ina itumi indigenous people with certain qualities mia ngai na je itum awoi bing na sara la ga itum na la sakhoi shop ki je quality khni hi ta hangai itumi awo ayi adam le food consciousness ke je leina de food consciousness ji ka ishawa hi Tangkhul Christians sa sai jilala how ngashanli culturally encyclopedia thada kato phar exam ga hai ning sangla khai mine jin na na hangshon ga ja ham chugai itumi mi hi core mangla ge awo yi bing he ka core mangai jila samai jem khida chang cha la kai na mangla ga khamli ping jile ya ken ma ga da mine ga jam naw okchigla ning mak thai jena malip jinai da mandhu shivai sa jila sam khamli ping de da Chiwui ka stay bawa food consciousness ka ji himbar line le sai horzak zara hina itum wang nutrients mi ka ji ya tum thalain the da jita ka mai na jita with quality je arila itum na take on sawa fusila ka ji he if a question sangai lage kala he one of the good qualities indigenous qualities that we can still take on laga khana shared wealth he ka thak la ji ka ba ariva itum ya bam liwa he ideal concept one kene kathakle jiga shared wealth jiga ba ramli community sa laga pam de laga mya khana shang hen na khai mya khana jam hen na khai he awo yi totally ji level ji tiao mai sa jilla akhana ring pha ka khong nai la ring pha mi shai mi shak ro ka if you thrive I thrive ka ji philosophy hi zatlak sai the hi khung bai shap for lightum kala hi practice science la as a community as a collaborative spirit jiba he ti omega the ji throw in sangai opinion je kala kana strong bond with nature itum na tong khwai je da illegal farming kya kha salaga nature he exploit saira taga are really naturally strong bond like why bang nature na ilimi ila naturally phari re kji bond he awoi na muyon khra da are really ti omega reclaim sa fusla kjiba he opinion throw sangai the three qualities here Teinem li lishla again in a ji hatyo me gang sang ngai ne I zang da practice sa ki je quality is na inherent goodness pa he carry on sa vai kjiba he request kala hawang ali shitle kala akhana arin atangai ni iwi entrepreneurial journey tyo line ha bok laga chikla plan sai samne ka yang le la kaina chini ka clarity le la kaina sangai la kaina sakwa dam tharan opportunities khara dam tharan ila grab salaga mai khyak mi ji je katong will shok bai ram hina hisala gra ji ningzang laga project shamai ka ram gutong me khalang sa bai ka chiwi sau sei athem take vai ji ji le gathum hitar ka salaga hina you personal journey when in tamkhuile clarity ningli maching ri kana sheng khila kaina I hisala gre he mathala take where he sare ji clarity mle ka itum he anywhere the headless chicken da khali yong wa god mung chok wai then clarity dar ka sala ge ka hinelina conviction you winningly he such a rug conviction lega na mur khai ki chubla da ba paila ge he bai mi ka kan ili pushi sa na da ka you wa conviction zai you conviction je you vision he iram ga jam iram leile jam na da khale bi mi ri ni tyo me kha khanga mi ra
ก็ละอีรำลิช็อกตักเลยอัธยชิระเฮ globally rich สักไว้ก็จะอีวิชั่นเฮเนี่ย elite tribe สักอี conviction ที่จะปังอากาเว้อันนี้ conviction ก็จะดาร์กาสับบ่ไหมอันนั้นก็ทุมาลีน่ะตั้มคุยข้างไงก็จะเห็นอีทุ่มคนนี้ทอดดุลิลไปเคยทอดดุลิลไปนอชินาขันหางสังก็ว่าไอ้อีทุ่มเดทเมย์ก็จะมองน่ะอีทุ่มมีเรื่อง learn สักไว้จะ opportunity จะ gap จะเดียวนั่นเด้ก็เคยทอดลไปคนนี้ทอดลไปตั้มข้างไงแต่ก็ตั้มก็จะลีจัดก็ไทยแต่ตั้มข้างไงก็จะเห็นนิ่งฮิลิจังไงก็ you can achieve anything ก็จะว่าจะข้างไงฮิบไปวิวมีเรื่อง destiny nature's hero ก็จะมองไงน่ะ award มีแล้วก็ grand ขมิกซะเนี่ย to generate angkang of hilwild the rewilding grand the kamik sane jena rewilding grand gije aman ba machung ne but it's a token of wanting to start a new project it's a token of wanting to collaborate hikta dam tharan rewilding jikava ngalei soil value mum thalu ji kala barren kikla malai lui ji ngalei ji nutrients ko khai jiliมาท้าอุ้งลุยไว้เป็นโปรเจกต์กิจการเนี่ยแต่ชีวิลเลจเดียวมันก็จุ่มขลี outside the village แค่ขลี rewilding project the plan ซะแล้วก็เล็กซะเนี่ยจะดำจังจิลียอดท้าเวอาวาก็ละรำเวก็ท่านน่ะบิงนะเลชิลากันน่ะอีอินฟาลีอีวิ business อัปมจิลีจันราแล้วก็อีรำฮิซัมจุกเล็กเขาในเลจิฟเคสห้องไงเลยก็จะดำทารันอิน straight up เป็นหางบ่ไม่อีว่ามีลี livelihood issues ก็จะเห็นมีลีเพซ่ามีแล้วก็งลังเดอมีรินเสียมไปมั้ยก็อาลิงส่งรุมแล้วก็โปรเจกต์ที่สร้างรุมแล้วก็อิมพายสามีแล้วก็อีทุ่ม value ละมาท้าทำไม value ละอดสร้างรุมแล้วก็เรื่องก็สร้างจิบาจินิงจังไงเจนอีวีไอเดียบักเดียวของเดลไปก็อีริงพาราอินาราเรดางหันกับบ่มั้ยจีขมยาดังอาทิตย์ดายอดท้ายนี่แหละเจ้าไม่ถึงเซ็กแล้วก็ถ้าก็ rewilding grand the issue company ลิมีใครจีเฮTeinem li transfer สามีเอาสิแล้วก็ Teinem li project ก็เขาพกสิก็ละTeinem we project hi itum na ambitious sa lai na mu chukai lagi achievable sa nai lagi achieve sang sak ngai nai achieve ka sa hi li no ka tong we effort ta ka sai chi tha da tha ka ju lu Phanit we cultural night tang tio mai ka in ka ga hi li ramli le shi as a token of love kala as a token of business how work we sa the rewilding grand 5 lakhs se Teinem li transfer sa mi se da khamya balibarai nam yang rok laga Teinem li tha da chi ka chang la ga we da pon da chi la ga la keแล้วก็โปรเจกต์ที่รำวีเอ็นดังโซแล้วก็อีชี 3 times visit ซะแล้วก็ or เที่ยวมาค่ะ visit ซะก็เที่ยวมาค่ะ implement ซะพวกเรื่องก็แต่เนี่ยมันจะ transfer ซะมีอะไรจีบว่าจีหังขังไอ้ซะเนี่ยแล้วก็อินะที่จะgrand อยู่รำหังมามันได้เลยแล้วก็อินะแต่เนี่ยมี dream เจ้าเลยก็จะขลัดด้วย dream วารันทุมละก็แต่เนี่ยมีอาจารย์ละกันเนี่ยก็เลยสักละกัน village เนี่ยเลยละสักเท่าละกัน village เนี่ย and why are we not prospering why are weก็จะ agriculturally สุดท้ายเลยจีเฮนั่นรำเลี้ยถ้าได้ อีก question สั่งให้ละกัน question ก็จะที่สุดอีทุ่ม answer พังรุ่มเสียอีจังๆก็อีทุ่มน่ะเที่ยวไม่ค่ะ project ใส่แล้วก็นั่นรำวิวังมาจุกมีตะเลยก็ละหินะสับไปนี่ก็แต่อีชินะ projection เที่ยวไม่ก็สักไอ้อินละเที่ยวไม่ค่ะ share สั่งให้อีทุ่มเนี่ยปั๊มเลี้ยเฮข้าว industry เฮ boom สับพวกไอ้เลยแล้วก็เฮข้าวเฮอีรำลิมท่านไหนแต่ care มันหนักให้ละมันดาร์กามเนี่ยcare how work it agala bai but it grows abundantly thaga project ti tiong mai kham chuk la rewilding hili hita da sa sai chili he kha he sai ga ba cottage industry la ba man phogo we the ji wa man cha dam chili he kha he candy sham che khen hang ira bi sugar en hang chade sugar le khi zang sulfur chung zang jinan nali diabetes ka za thaga ba jumu sangi ba le ba shim li ka tong na chu hai la ling wa la ga chu hai ru je na he kha ji candy sham la ga jin la industry a shong sak sila ina Teinem observe ka sa le la Luira jidan ram mi kupok trip avu gal ka shai de mam shong kupok ji ram li pai na cheng ku pai no ita mi tong alu chips lo shai sar de alu chips se cottage industry sa ga Teinem na alu chips industry sa bai lo ta hik tha wi bak chong me ka mindset pa je tiom me ka shift sa la gang ching sa gai je ka hi thang ya lira shoki ning je no wi yang ku shoki je no wi commitment ku shoki je no wi conviction I Teinem ri sang pai I sala gra ji conviction mi ko to no shoki je Teinem hi 22.3 square kilometer of 900 households. Itum na project sa hi 900 household na collaborative sa lagay na farming sang room ka ba kumakli 5 crore income sang shop ki je. Itum na ri 5 crore go wow mung jung sang rom na ila ka project shem laga product hin na hiung sang re ka ba
in the matter of 1, 2, 3 years, every year 5 crore, 5 crore, 5 crore ungzang mau bijila. Jili ki project meizang. Short termly, it na tiong mega, hajo kai in na tiong mega hang migai. Sugar cane, tree tomato, perilla, perilla jiga hanchi, soya bean, garlic, onion, groundnuts. He marketly demand alulim thak mai demand amanje. Thaga hiwi production he family abu na square feet chimle kaya le ja tisho or community farm sak bai le kha hita ga khochok ka wa atang 5 crore chi pipeline ka shabje laga long term li na that is 3 to 6 years in na plum and lemon hinna na market chi naim phali la ever ready le dak le market hili balibara foundation na every token of love how phok sa da khangjon kala hilwide na collaborate la ka market phaming ji kala training phaming ji hina laga Teinem he project sa laga model village aha Shanvai opportunity jungale if he you want good news na il excite anai sangai nai he kala Teinem mo la entrepreneur chung shong sangai shina lo bai mian lo bai avu lo bai sar khai lo bai awang ra binga even no shina nang da ning sang le ga he shong sangai nai because itum kachira khla responsibility im ka itum ka jam jili jam shon re laga itumi I jam mai ji ma hang ning jila ka jam shon jila taga ka jam jili na responsibility im ka no winaw lo jam fu gi jila the Jim Jung Sangai, Laga it on the Jamau the Kega the autumn sackling bamming nilla, it to mean ningly mum took back her way, problem Kujung Lapome. Taga hit the project crack immediately. Okay, let's give a try. It to me mindset he have shift sauce. He shifts Salaga, success side, they name a Kongai village lately. Sakangai, Tangkhul village 200 down lately. Manipur as a whole lately, Nagaland lately, Northeast as a whole lately. Kujunga copy sak by model ne. The Teinem he achala kaina business centric salakhe village sapam taka arila as a leader in this kind of village enterprises arila sabai reji iva propose sangai kala lang mai da hi sabai lagre success story ne kiji success story sabai shabre kiji he shitsang lage kala lang mai da in a Balibara foundation ne gdum hang la tio me ka shin ra la ka hang ching mre ashira ching mre ramle ashi one of the most successful foundation is my notice le kala global reach chim thana jidlam Jena tumli collaborate tawi kan kana la tra le bam itumla itumli global level kan kam ishap kala gatong la take shop oh Teinem he certain farming sak sa je arriva alternative income hidra laga self sustainable side ji he within 3 to 6 years li proof sa hoi sa je ji mi gatong encourage sang sak ngai kala motivate side ji li shit ka sang ne jina yu tiong me ka aje kharjan khang ne kala lang me kap ta ina Kofi Annan foundation we khawa dam tharan ili ningli kasatla khai code aka awena in a panishon jakhle hi tiom me dong li hangai you are never too young to lead na than gi je le mong nui na lak mane and you should never doubt your capacity to triumph where others have not kala na no capacity hi ning khamong masang sak pai lak mane miya khana mu yurang gi li na yurang gi li thega nakla da taw msalo ji hangai en khuni to tra khlang na le intumang la inspiration sar no intumang la motivation sar no kala business le bai any field le bai than gi ji le mang ji lo jina khang je crash break je yu shi sang nei kala in healing ning dagle le shi chan pau kala motivational words kala itum ot sang se ji chan han rak mi la ni shne Aruing a Chiwui chief case Madam Jenorin Angkang. We life experience in a Matala kena. Can you taught being color? Heli octirum the panum the late declare Ayavuli. We experience in a Satsang Mere Ningshinaye Itumna. Take away Sajiji. Act local, think global. Kaji. International level, Vaire, Lakata Salala, it may local important Sako, Matalagana. Ansang Mere Erin and Nixner Dax the Pangpalan and Pimi say. Kia shikangia Chiwui chief guest Madam Zainorin
ning shnai re la lushida ram na ring pha kala ning shi salam na limi lushit ngai le kala mem here is a daure chei nei thum na ram na ping na ning shi sa da ning ka mi se kala memli ring pha ning shi zak mai ka jithei sa da apang akshida ka pe lushit se yari na pamjang mi se itume program hi ara mathang mathang za ta le khwai sa se ara itum na dan sa kang na yang room se Jaina Mr. Jihan Singh Mohong Nauli Atam hi midle Mr. Jihan Singh, the stage is yours. Mr. Jihan Singh Mohong Nauli Ning Shinai Re Jaka Kamatha Den Sami Kai Juiwang Aray Tumna Hon Jingjing in a Hondak Le
Shanvai Chonvai we show he quick up by South say Jaina Yari me yang ngai kle Okay, the guy young I chica, itum he laka, na luose, like a Chiwui atumna, itum lim talaga na chitamire, Jana itum the laka and I say, Ngaran me vulu in a laka he and now say, like a Chiwui show he hopogora. Sorry, Ngarin me wushi vului. Ngarin me vulu in a laka he and I say. Arui ina sagi zila na iwi ke joti ina iwi ke joti ina ngatum ke vai saya kibana ke makate ngamirut ke hai pemli Kayili ratu kui hao, wok Tuigui lei ke shina, iva hanung hao ke, ili yer sami ke hai, wot funji kui pung le ke, ringa pa Chiwui aina, makanang sedemerer. Masifu se masabai sangarum ge hai wotse saikoru pening le pen tili inara te kui nawa tili inara te kui nawa iva hanung hao ge ili yer sami ke hai, wot funji kui pung le ke, a Chiwui aina. Thank you. Shanvai Chonvai Chiwui Ari Azuwi ngajinwi main so sakvai tamrak zangai re isi Azuwi hiwi main designer kala choreographer hi Miss Rali Valina sami deklene isi Shanvai Chonvai basi asi team na re design ka ba stage in asi kumi bai re Teinem.
Teinem awo ina ningchuk leilak temlak theithang milak ina machuk krikta porkhui laga sem ka hai kashan kachon kachung ka sasang hai kasawi wang achu Teinem kanui now ping na shanglak ringpalak ina original lekasa chili porsang kuita shijin ramamanda leidele Tuigui Rekasang Kangache Mangasamla later Kale Hili Teinem we original Sari Ping Hila modified Salaga Shijin Mamanda Kala Itumui Ngashan Sari Mashman Kavai Katata promote Sabaira Kachili Rinlaga Shohi Samita Kalene
le hi Chiwui so stopper sa da Miss Bambampi Basi Miss Bambampi Basi we few achievement 2022 we Miss Chiwui Liliwi perfect body Miss Chiwui Liliwi perfect body 2022 first runners up Jingchun Tangkhul Kitamnalong 2018 Miss Teinem Kitamnalong 2017 Miss Bambampi Basi choreographer, kala main designer, Galui Balui, Miss Galui Balui. Hina Miss Tangkhul Mumbai Liru 2017 we Miss ne. Ajre ngajin we choreographer kala main designer, Miss Galui Balui. Miss Galui Balui li presentation video ka mingai dele. Isi Ramwi chairman le stage li kami bai Miss Galui Balui li presentation no kyo kami ne dele Ramwi chairman nang ram mi no ฉันไปจนไปฉันไปจนไปออริจินัลเลยก็ละโมดิฟายกันละเด้อโค้ดผมมีละเด้อสั่งละเด้อโชคซะนั่นเองคือโชคดีกันได้นะเรื่องสิ่งที่น่าปรารถนาที่สุดคือ2023 Luira Phanit we lum slowly hunaka atam khimi lik vai oza ningle pem on the stage please Putrum na iram dui thala putrum na ruje ngalavu jiwe Atha Tekhamatei ogthili chansam khwai makle mikjan ru hiri ka sangail ga phon ba hita khai laga ogthili ila ga dang leili mayang ta ji kijing ram ni yang kai la ga activa ga tho thowa je speed breaker le sa da ji le grok ji ja khlai le ba hai so khai Jena na la zung da ma phung sam da khani mang phung sa da ga to si sang khwai ga thau thi le khai Jena in aru khar jan ju na hang khangai ba ba aru ji khar na kai kha ui ma yang khangai naw snaw le khang sar phai dak sa ne kha I thum na la na thum na haula ga sa jing na pen la ina na ga pam Jena thot na rai ga sang we a thi sur da ga do ming rok sar thai ji hi hang sang khangai ne Kai khana iram we sound system himam tham ne arui kizat bingzin la ya
khăn nhẹ mai được cái chật chỉ mới ring phàm này thang gì là ina mà chụp gì là atom số cái chật bình gì fit mà sam này vang mà chật thêm này gì là ara chỉ song khu cái khali va hi ta the sound system speaker cái thằng là mang vam the radio khong là cái chật là cái chỉ là timing chỉ mà chả mà ta khung căng khung mai tới vì khung căng gì thâu ram chỉ cái khong like là iram mui hor cham ri na sarai te lai like là mà lại mà ta chili hili sim sai ta khlei chili latin lantern je chiai na ka sar la ka ti sko like ka sa sa ta mi khni na srai ka pam ta ina ma chuk la ka tainem he rei sang hai re ka sung la kai khuwa khala ge da khui ji ina ba Jena ari ising Chiwui chief guest kala special guest nala thala ina mutui sangai re ani na mutui sangai jil ina akhamang tom sangai ji talent ke jiwa bongli talent hi makan khana talent ke sing mi ngawa ji talent ji ke sing wiwang ali sauthat kai mi ngawa jil la mi hi ba hi wi talent hi na ka tha khlai ji ka li thai na ji li cái thấy vì ta liên sinh dịch là hiệp hi, thế nào nó cái thằng cái gì cái khla đó ao phải sai y mà sĩ진 mà ra, nào đó vì vang ọt lo vai ra đó không quy li sang khai gì khla đó người thum đó li khui cái sĩ진 khai, ao ta liên cái thêm trang gì, mi vì li ọt và li đó police nó phu sinh là cái krom là police vì phu gì phun đó li khui cái vài giờ khai. Ta talent hi nga tai sare jena makan khana talent la leye jena makan khana talent sing da khlebing je azoi na thui ta hair share lo ji hang sang khangai jena iwi khnawa kharjan ak hangai ye thot na rei sangai da ra wanaw la na sepsi tu na khongpho khai tangkhul ri li ki hoklam thai ne iram de na nghaw la the hoy wanau hi avana order spirit the khongji thaga vuban we are one the khongbanji the thotna rei sangkhai we alungli wanau ina dang the english ina khongai re ka iram nau bing hita da ngzalak ina bamfu sila ji hang sang khangai ne nik sila kai ning shila kai re ithumli manu khui khang sak kai chui wang are ithumna next khang han hi singa pai khawai cha chui aming chithei mi dele khareli miss ngayin ngam bashi kakhniali mr phungrengam songchan kakathumali mr barewo ramror kala khang han ni changi chi tang bingjina phungbu wi stage vakira laga serolochira khumelo athumna ngaran mahung de leilaga states li Mr. Wartem W Shimreina Miss Yurewon Leishanli Atamidle hello lag samilyo gai arin la sagi jina mushali to
你 share。宁是拉个人我听你了，làm他拉个呢，噶啥米个还有就忘，而看到啥的，一属于Miss Yuri one lesson we na la kang nang room ni shidray,而 stage Miss Yuri one li Adam himidale. Hello, hello, check. Hello, hello. Marine Pali Clay. Ina Arisagi Jilana. Lake Shia Nali. Shabrilla, Iyamara, Lake Shianali, Shalam Hichipunli, Lake Shiaina, Zunga Hai Lake Shi, Manga Chela Grunko, Mirin Wibana, one room Satanka, one young Quikali, Manerim Aina, one room Lakra. Miss Yuri won lesson li ning shinaire nawi rakshot kamatai na itumli enlighten samere itum na akshida ali apang pemis ne cho ning shire kesikla sikaire kala itum atam hila itum na layang mamanda kupsang kawai sauce ka chima kup chawrang laga itum competition aka hi kupsang kawai sa se
Jane ara kya shi khangya judges pingna na tumi position jira khu miawlo kala Lord wa tissue da matang serial wise 1 2 3 4 na tumna participant Lord we quick haya tissue da na tumna atamchi matang ra khu milo kala judges pingli invite kasai nang soda na tumi criteria pingchila stage li kara hang milo ni share. Hello, Yuram Nobing. 2023, Lirupnit, Ringpala, Ringpakam, Diasimic Shop, Adam Say, Area Adami, Chiwui Jaili, Agayaka Sada, Lali, Mshuna Kuyang Mikavai, Ishi Miss Ngingam, Server War, Ishi Tumli, Program Sangmi the Clay Bangla, Program Committee Bingli Ringpaning Shik Junga Pongso Midale. Hidada Young Kavaying Ranaidale. Laga sahi akno shung ba shung laga ina kno go khui chi yang re khang dei ga khni li stage li gala ga yaru li ni ngai mi ga the chi yang re jina Tangkhul di kham shung ma kham shung chi yang re jina ishi ari li ruf nit we hili sari ji dress si dali ga mung dali khla ga chi yang re Jena Knawa Sada La Saku Baila Khai Tarang. Keep Lajinam Tame the Lesaga, Masikon La, Baukai Baula, Jipunk Ngai Bunker, Mark La Chumay the Mirada, and Segare Tumda. Jena Dang We, other Yaron Lapping Kernoping Dong and the Ija Dang Willy the Bung made a walk vying run below. Joara Dang Chiwui. Last time he gave Pingly, Glackham High glaring apart the Musaran. Check. Ni share Chiwui judge li. Ari competition li masa chow rang laga grand opening. Lungchan lawi grand opening hi ishui kya shikhangia Miss Chantry Khaili special guest we mohutsada ya riping na request radle awi lakon kala awi khakshot hi akshida itum nang room say jina Miss Chantry Khai kindly please come on the stage and please sing a song for us. K-pop we winner jina itum na awi performance ichina akshida yang ngau say jina ali ring ka pasam ka pangsada apang ka phemi se yari Chanchu akon hi anai da ya apipi chukui matang li rai kan tu mashi no like shi la hi narum lu shit se kala no akon hi do masu sound system hi improve sa june really shit sang le le so Hello, check. Em đang cầu nãy cái thi này cũng cầu tu lá sao cái thi cái nãy nhiều lắm. Anh lá sao chứ hi warrior chứ huy I am a warrior. I hope this gives strength to now.
you. Rocksot matala kena sami gizangai re. I'm sure as miava Teinem ironoving bang matala kena rasman rokla baiko. Kadakle ironoving. Ning sinai re. Chanjui mang sida pangai na pang pelio se. Chiwui kang hanwi bakpa maing re bakfai sau se. Tina. Judges ping la hangai re isi participants ping na ready sai ka ba. Isi serial number 1 na tam kumirino laga 2 3 4 da matang kamirino participants ka tongali all the best. Ini na sommer dangwe na kala iniu ilana kejengkat na ili lishla. Kejengkat na ili uplung na lishi kejengla. Hen kami la 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 ning kami bersama la. Iuglung soda yang milu, datsuga uklung li na maning laki balai. Oh, liga shi amei. Luira Iliga zahaika na ilishe pasarala Chiwui vang mơ khơ nang lơ chốt la y chốt rơ nơ huy vang y lấy đờ lấy Oh, liga shi amei Sabra la kamatana silalangani shabla Masih sengak yang milu Iuklung ram khai de na li chi thai lu ke chi la Oh, liga shi amei Ti hai ren nâu klung ili lai shi adam Tum hai lu klung li mi li ma chi te lu Kang a te ra zang hai bai shi na Tum hai lu klung li mi li ma chi thai sa
tây ra dân hai bài xin thum hậu sơ uk lung li mi li ma chi thanh sa la 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 la你媳妇儿。yêu ya mình là yêu one yêu mình world team double shim ấy ở in là sao cái gì vào nào bình na in nào cũng tòng in represent sao này Thor we zing cher kap khara tha da ngo hui ri ga hai no wi chan han ining mai yung mai no wi la khôn uk lung mai ga chi ma dai nga sa và nào bình nè lệ shiri la sai con rei con ra nè ngã shung nir nir ina la hi sai nè tsum ni yang da ublung mai ga chi la hi sa da shun sang mây na li ka pani ngaya sang mây ining ka chot ka taran ini chingri aina nga sam ka khui tam sa pang ni do va nao bing na shiri la sai con rei con ra na nga shum ni ni ina la hi sai na tsum ni ang da uglung mai ga chi la hi sa da uglung mai ga chi la hi sa da你写。ini na phungwan tangwei na ne ong la no ra lo se
lung zan la sao se ai cho mày thà cái kila sa si kala thế thế với ai số cái gì là gì sao yang gì là ô anh mày chỉ vậy ili là sang ai này à cho thà cái sao se chân ra li ai số khả mong khả ra số mi lư giang lưu mây li giang bom lưu khả lâm rê la mang quy sa mây cho ru chẳng ngu rê khờ niệm con sao đời hang khờ ngai hang li khờ na ba a cơ chân ngày chi ấy won yêu ngơ trái lý y vi vang nơ la ghê yar khờ la cái chú ai số na la thế thằng ấy nơ Phanit nơ ning ai ning phun chi rang ting la ki Teinem ro ke sro na le tớ phải là cái phiếu hậu sẽ tớ rưu khăn ở ran lâu châu ma quy rư ga kalam rư sinh ki sa bay khờ cơ sa đơ khờ ngỡ ran mi hậu lư hey sang ni hai ra peo ulu i ve chang ran sa ge lùm chăn bơ xì na ơ xê nơ uk lung chi thấy mi lù cơ sham nei chi va ye ka nga te de ma khui lu à khờ si ấy chi đơ mà sâm như xây ni lei shi dang han na sai ma sa pai lei hai re as nglavu noi jim thanat le de ya ha mai na lo jo malang li ma jo guitar sing cái tung li akrok tika yaron shokshum hai likho châu nào de sampong min đó se ta ka ai jo tha ka nhưng share
Chiwui aming na ngarin mi bole. Ini na yeri dang wei na. Kala are ini na sagi zilan na. Tuk tuk. Ajo na kama fu mun li ini yao tui se. Na si sim dung song ai na ina. Ta ka hang ra. Ya lei ke shi, ya lei ke shi, ni wi lei sha, ya lei ke shi, hey 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 hey. Hey, 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 hey. Amena shavali gaya kana jido. Ajon thang num singa lalika karom jivatani. Jita ngaya china lina shava na ma shao. Iva yam ka shok taran. Na si sim ka mong linga da kui. Jita la la yi wi sa ka shi lei sha jina. Na sha va wi sa ka shi li yui. Manu la manu ngai. Ka nga chi la nga chi. Lei ke shi la lei shi, ini wi lei sha. Hey, 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 hey. Ame akama jang ra holi ki jan hang ra. Chang ra ho lung li chan ka sak tui ya ka hang ra. Namas cha la krang ka chi i wi lei ka shi tui hang mi ra. Ini wi lei sha chang ra ho wi ka ho ta da. Mi ping na nga chan sa vai ra nu. Hey, 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 la, 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 hey, 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 la, 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 la. Lung chan la khang han ji chili khang chang sa de le yeru sai gor na pang lai na pang se ke se esi judges ping na atumi mark ji ngarum man de le ga
la luisita isi okriwi winner by laxit hokaleo se miss lesipem valui on the stage yori pang phila welcome sagui se Ari la bing jimam tha. Athang tuya ko mahang kui chure jena program committee li ina ning si dio khami ngai jine khwa english kha itum ramli raka ye ngani la khawe ne ka thala la ngani la khawe na lai ki si itum li ka tom khami ji ma chat lak la re ne dang da ka tom me da khle chi wang hita da hok mi wang ning sinai ji ha ngai ara itum na kipana bichar sa mira ki la hi sang rom se ara khnu bi bam da living ji pang me da kha sang room se sim ga mi na pang ai na mai sha zhe chang chi er kai ya na sam ku na kai le ya so hun ka ba lesipem bang panglena pang phim se re hunaka ngaya hiwi mang mathamai fai jokes ang khaning na lak se the request radale ozaning re on the stage please welcome sagui se yerina kazang khat ba
lila la khani thum ran milak lo ta khang ne jena ila ngarang khri khri khai le ga khra ne khai ram mi sound system he khai ni kok ta ka khunuk tha khai akhwana khla mak sa hiliwi akhrok he thada are malil sata ki jing sai de na ai chi ne next year speaker thamai de lo sang lo sound system thamai de lo sang lo la ji sat ra sa mi ra ji kai ne Jena Arui Hon we taught he phone me atom ne Kasung la khai atom ne Mayor na khai na suna khai he phone ne na khartan sam rok le si khui ji ne Jena mayor ba he na asta jon na ki wa chak le Jena suna ba bu jin amai I o cha sai Jena mayor ba suna ba bu jin na amai ta thakhan na ki wa chak le Jena ai I captain ne Tani hi jita da khartan sang rok le sing rok ga sung khai ne ka tham rao suna ba vu ji Sunday school wi ocha sa sa ji mayor ba jin la aram mang kha Phanit wi football captain sa sa ji suna ba vu ka phning li ai captain ji ka sipai captain sai da drop cha da le re da fu khrak sa mayor ba na la ocha ne jai da drop cha da le re da ka khui ka sa Jena itum khartan ba hina hang khangai ba wa itum phone hi mathala ga khai hili itum na sijin ngui hai ka hili la ksui kzung khle ye ka ji hang khangai ne Jena arui hili yaron la khamta tha kzung kana sok cha ji thaila ga ina I bang sabda leila ga thipop adam wi mirin ji phaning ga ning sa chu na ji ya ila jikthau adam ji chang ta phaning khui ji Jena Phanit ko khya adam huina khaing wai ji hang khangai ne I hi kulam haila ka na India we na select sa khila ga Egypt li khai ka pha competition wa ka sang samudru wi ka thuk ji kilometer a ka thuk jili khai bom ka phail ka khai chang ka pha kilometer a ka thuk ji alung jili chang le chang pha gi ji ka tham ro no thum mu chuk wayang ra kilometer a kha phai na chat wayang ra no thum chili ru yak chang le ga chang ko khuin ta khai che la ga I thum wi khang han ji khai chung mai thi da khui khok khang han ta ila thi bop de le ga sa theo la bang sab leo la ina khui phung khain ta wak sang dei ba thada hili chi chap ka pa hili chi chap ka higda hil la sap sar khain khai ping hi akhnali la ga sam da khai ji Apai hiwi angjai bing la sap sar kain da hilai da da tibai da hilla sang sar kain da laga first tang ai la hi na lai da exam da khai je laga samudru chia ga ga thuk we na kilometer a ka riak soki ji ga da sok mro lastly wa abang ak la mung thu bai la hi chap sar la ubaim lem de hi na riak song da Hina riak sok laga chot ai kan ida da ami hui bang sap ina la ru khyang da chot laga ina sa khuye laga ra khai aram ni la yam kok le chai wo Egypt li la yam kok li sok khui sok kain khai ji jena ra just bing ji na khai ji san ji I second da khai no ima year to ji Kiwangla the first quick habajwi party check sayang jewa migumo we ha hi da sir de ka we ha ji da ksa jena ili khai ba ka sa bai le ka sok ana jila na khai masinga khai na matai khai jena na first quick khai jena ina hang khangai ba wa yaron sab de le ka bang sab le de le ka ithumui talent khlai ji khui sok rok le ka khu hi ram hi rei sang sak se ji hang khangai ning sila kai Chiwui lumshilao sa me
ocha ning re temli ning ocha ning re pemli ning shinai re nawi joksi itum changkhat ring phaye aria khang sat leye kala nana itum li kasik li lalum sage jina ning shinai re yari lum mai khwa pangak shi ta ka pheluis ne are itum na khnawa sada Wartem W Shumre win la kanganara laga result declaration ji itum na ngana khangarum sambangra laga closing prayer hi itum gatonga sangrum se yarina ngunyawai na mong ngai laka itum siyasa laga ngathan se ta ngot ngai dele ara Wartem li atam mi dele nó mình cũng tự lá cái xăm nhớ cái hun khờ ra sớm gặp phăng ini lấy sát lung đi yêu ý khyon sai gor thang ya khawi mang ga shina da khui mi lu phyo mi lu adam zingum chiwi le shat paning da in ali malai ga shi maning ma na mang ni paning ungda na wi vang yu glum li sidui ya kha paning sam ya kha tsumbam da lai ga shi kha ga bang tui mang phung ra mi chi 옥 뒤집은 징로드 사그시 Warrior Masakamila Yung lukama Sailam hanglung hili imang Ngening bumching Ini baktang honwi aina Tiga hai adam pening nishimai Achu oktot imiri shong zakeng akwi Ring pa ga shung lei shat lung li Nemang di pening ungda na wi vang yu glung li sidui ya kha paning sam ya kha tsumbam da lai ga shi kha ga bang tui mang phung ra mi ching 옥 뒤집은 징론 사그시 Warrior Masakamila 옥 뒤집은 징론 사그시 Warrior Masakamila 니시야 Nishila kare Mr. Wartem W Shimreli ana awi rockshot khamata jena itumli khanawa la presence ami kai chiwang arwi ngya lungchan lawi Richard mahang mirang laga akamang thor sagik jirani ke sweni chithemi dele 7 March 2023 ngathor first prayer hi 7 am li shaumira kala 7:30 am li second prayer shaumira maswat khami saiha Miss Otharlavasi Varetri Pame Miss Ngakngam Pivasi Maswatla Mrs. Ringam Valui
ka khania li Miss Ningchuk Raleng matui me Reverend David Ramro Associate Pastor Teinem Baptist Church tuipong yaw sang kahai Chiwui saman leira ka gup sai ha Mr. Jahan Bam Valui ara itumna lungchan lawi Richard nganang rum khabai sa se sai ka rum mathala ka nya sa sare ka ka tong na first makhui pai chukida just ping na yang laka asitang na first kwira da kwirami khai chwa ti sur da hangsok mi ke serial number 1 score ka sana 19 serial number 2 25 and half serial number 3 20 and half serial number 4 22 and half first serial number 2 second serial number 4 third serial number 3 and fourth serial number 1 here atsung han gai we research na si chang ek tong ka ring ka phang chin itum Shanvai Chonvai nai ring sai reng ji kup sang vai va pa mai ngai vau se chana kup ka sang di Chiwui vice president Teinem chin along with Mrs. Suya pi vachi ali stage li hokalaga siasa mi fai chi hamdale isi aju 2023 Luira wi guide pingna unaga kubai laga hi ka gajipli itung urum da sang rumau se exit la remind salu sitale Kishika siyasa se Ray Khamatei gasa khafa tharkham thenga bro rivra hiya kha gapha ring gapha dam nana ram naw hili sampang khang sak wiwang kajang khat rivra na lining shida maso chikat leye ya dam pung hi Shanvai Chonvai Nite program committee ping na saklak ina machuk laga awo ayina hiya kha Tekhamatei da Pari mihai gasa Shanvai Chonvai hi kanui thot itum ping na masa shiman khawai kala pha khamai abong chili phaikar khui khawai da hitha ring phalak ina ka shunglak ina rivrang ya dam pung hitrali rian ye saiko ri singa hairokho sadak lai saiko rivrana ming Tekhamatei khawai ngasang sak milo lang mai da bro rivra azizimik sho hitha ring phalak ina samga phang tha da shokra da khlai khani thot ping na la rivra Shanvai Chonvai hi matha mai da mapung pha mai da saklak aina machuk ka shapa khani thot avu nga sa khawai la rivra razang da khlai khani thot aina thwilaga kharar naw ka shung dali nawi madai khamai ya thangmet award chila shaksa milo da siyasa da bodale ye rivra nya dampung heli Shanvai Chonvai mang maning la itumi mirinli raisang khawai kala khani thot bingli matha khamai phaikar khui khawai da rivra abong khamatha dalen kachicha na sampang da khalai dalen ji singtit khawai da khamatha abong tui ena lagadom sang mi hairokho rivra noi lumashan khami knowing John khami ji da shung mi laklo sampang da khalai gala rivra dalen sampang da khalai ji singtit laga zadwagi da khlai mirin lungli la phaikar khishap khawai rivra nana so mi laklo da siyasa da bodaleye chimang maning la abong da dai da gachicha na saga thai saga shap khanga han aina la kala rivra masot la aina la abong da dai da ithumna nawi mangali singka khai sai ko ruchi ogathui langso khawai maning la khavri rasa da klai sai ko ri hi naming Tekhamatei khawai ngasang sak milo da siyasa ye nishishi hairokho bro rivra ara itumna sagi ji sai ko rugupzang buda gajicha wi shimkali ladung khawai ran haire itum mi gachi wali nawi mangla ka tharawi mangla ka thara jina gazui mi da gajicha wi shimkali ungshung chao da than ung milo itum hida da rivra nawi mangali masot mi khangarum Adam sampang rang lakain tang chao da rivrana wi than khami ngayur khami chi ram naw mi ga chi wali lai mi lo da maram sai go ri hi wi wang pro ho chi shu Krista wi ming sing laga siasa da ga bone na ming ga sing hina khayui Tekhamatei nga sa ching ro no amen
Maram abon mang pamay say kanaman tor ring a video sam pang now say.